guys, wala ko ginabuhat mali. May mong mali. Ito. Right. Fuck. Hey, ELISHA CARLISLE here and welcome back to my channel. So today, as you can see, I'm in a car because I'm on my way to 𝑘𝐞𝐿 because we are going to go biking today. But before we go biking, kakain muna kami because, you know, with me and Tantan, food is a life fest. Okay, right now I'm driving and I'm scared because baka sa pagpa-vlog ko dito, dahil Diyos ko, dahil grabe guys, I really love the road right now. Wala pa atang 15 or 20 minutes kasi nandito na ako sa south side, which is amazing and I love it. And ipapakita ko sa inyo habang stop pa, ipapakita ko sa inyo ang current situation at the back. So ready na yung bike ko dyan. And ito na yung bag ko. So mamaya ilalagay din natin yung bike ni Tantan sa likod. Nang namin ng parang trapo-trapo siya para hindi masira yung leather ng seat. Wala kasi siyang seat cover at the moment. So, I'll see you guys in Tantan's house sa Babuch. Hi again guys! I'm here at Tantan's house and wala lang 30 minutes ata. Andito na ako sa bahay nila. Usually, it will take 40 to 1 hour to get here. Ipapakita ko sa inyo clearly ang situation sa likod. So currently, andyan yung bike, helmet of course, tripod because I have a challenge for Tantan later sa hindi niya alam. So abangan niya yon. And this is what's inside my bag. Mask of course. And mga extra clothes lang. So yun lang. So we're waiting for Tanner. Guys, the struggle is real. Yay, finally. Ganina pa jud mi dahil jud siya masakto. Finally, nasakto na jud siya. Saan na pagbaba dire lang. Struggle is real. Hawakan mo muna. Wait lang. Wait lang. Yawa ka na mga bike ko eh. Hinay lang akong puno eh. Ay, sorry. Wait lang. Wait lang. Makatawa. 1, 2, 3. Yay! So, food is live. Itong beef una. Kanang dili, oh. Thank you. So, nag-request siya ng hot water para sa utensils. Because, you know, para sure. Okay, so right now we're here at Crockpart and we're gonna go biking. So let's go. Ready na you? Ready na you? Ready na eh. Okay. Ang tubig mo, gidala mo. Hala, pa saan ko ilagay? Ito na lang. Okay, so let's go. Gita ka. Hi! Welcome to my guys! So hello. Dito lang kami sa Crockpart, nag-bike for Sunday fitness. Sunday riders. Balik na naman tayo. Ay dito. Dito. Babe, may nagasunod sa akin. Asan? Parang B. Wala good. Wala good. Meron lagi. Guni-guni na si Isha. Asan? Yun na yun. Wala man siya nagsunod sa iyo. Kanina. Nasa unahan mo man. Okay. Oh, straight lang. May mga naglalaro ng soccer dito. Isha. Dito si Isha, oh. Hirapan daw siya mag-vlog.
Vlog takeover. Gani. Doon na naman tayo na side. Okay. Ay, mag-hi ka sa camera. Hindi ako marunong. Mag-ano ka, my car. Mag-hi ka. Busy ako. Ikabalo mag-bike si Isha. Okay, bike sa me. Tuya sa mo. Okay guys, so rest time muna, and habang nag-rest kami, may naisipan akong challenge na ipapakita sa inyo and sa kanya kasi hindi niya pa alam ang challenge na. Prepare ako ng mga who's most likely question. Sinong most likely? Paunahan kami na kunin to, ito, yan. Ito, nakita ko lang to sa bahay, mga ihi siguro to guys. Naku, ababag. So, paunahan kami ganyan ang isa't isa. Unsa man na? Tubig lang. Naka-extra shirt? Oo. Sige. Ready? Oh, ready na lang. Wala nang mabuhat. So, first question. Who's most likely to be matampuhin? 1, 2, 3, go! Ikaw man. Unsa man eh? Ipisik! Dili lagi. Ana Kani. Ana ha? Okay. Trial number 1. Trial pa to? Okay, next question. Who's most likely to say sorry first? 1, 2, 3, go! Uy, ikaw. Unsa man na imuhang? Uy, tubig lang ni! Dili good na gud sa agol. Who's most likely to have no limit sa inuman? 1, 2, 3, go! Ako daw. Ikaw, ganit! Pangitan na, oy! Who's most likely to keep their mouth shut when they're mad? 1, 2, 1, 2, 3, go! Saan na ako eh. Who's most likely to embarrass the other person while drunk? Bro, man siguro eh. 1, 2, 3. It was at this moment that he knew he fucked up. Dapat dili Dapat na. layo siya. Na ha? Ana, dapat para dili ka una makaunsa. Mission failed. Who's most likely to cry when mad? Ikaw man. Sige. Sige, kane. Who's most likely to get jealous? 3, go. Ikaw man. Jealous. Uy, ikaw. Jealous mga permi. Uy, ikaw, good. Ay, bakit Siya dili good mo guys, siya jealous? good guys. Ay, pero feel ako sa first years kay ikaw. Ikaw na jealous ako. Pero ngayon kay, ano na, feel ko ako. Kahit walang reason to get jealous. You know, mga girls may pop. Uy, basta na, okay na eh. Bugapa. Oh, shout out. Next. Who's most likely magyaya ng spontaneous dates? Go. Oh. Uy. Oh. Usay, ako! Tapos ako! Hindi na ako sarili. Ikaw? Basa na nawa ko sarili. Dili, pagod kayo ka ba sa unfair? Tama no. So, siya po ang mas nagyayaya ng spontaneous dates like this. Siya po nagyayaya na mag-biking kami. And hindi po nagre-reklamo. Who's most likely to talk about the future? 1, 2, 3, go. Ako man siguro. Siya. Grabe mo ka mga basa Uy, mas sa grabe, ko, eh. good ka. Iyabot na lang siguro. Siguro. Hindi ko gani basa. Basa na kaya akong ulo kaya. Kay nagaana man ka. Dapat, ay, ana, i-welcome ni mong tubig. Sige na, go. Who's most likely to be more clingy? 1, 2, 3. Ikaw. Ikaw. Ikaw lagi. Uy, ikaw lagi. Uy, promise siya, good guys. Uy, amin na lang good, uy. Ay, sorry. Ako din kisagol. Kisagulan mo siguro mo Wala, ni-glycol uy. siguro. Water lang po yan, promise. Who's most likely to go to jail or be arrested? 1, 2. Lain na ni mapungutan na. Bias mo kayo na yung 1, 2, 3. Bias mo kayo naging anak ng pangutana. Uy. Obviously, siya po, guilty din siya. Who's most likely to laugh at a wrong moment? Uy, ikaw man, sad! Okay. Uy, ikaw man din. Who's most likely to become a strict parent? 1, 2, 3, Okay, dili ako. Oh, feel ako. Feel ako ikaw. Ako, Dili guys. jud ko.
Because Chill lang tayo. Sabay lang tayo sa agos ng buhay. ako man din. Hindi tayo strict parent. Okay. Have fun sa aking future children. Sige. Who's most likely to forget important dates like mga anniversaries, birthday, monthsaries, ganyan. 1, 2, 3, go. Uy, ikaw. Dili ko ako. Ikaw. Iyan po naman siguro sa kuwan eh. Siya, guys. Always yung makalimutan namin yung monthsary. Are we Siyempre, even? busy ba ako ng tao? Wow. Dami akong inaatupag. Baka hindi mo ako ginaisip. Bitaw, ikaw, bakit ka makalimot? Busy lagi ko sa studies, lagi na ako. Same lang man ta nag-eskwela. Mas busy lang dyan ko sa ako studies dyan. So ako wala. Busy ka, pero mas busy lang dyan ko. Makalimot lang dyan siya. Who's most likely to get mad easily? Oy. Uy. Ikaw wala. Oo, ako bitaw. Grabe! Who's most likely madaling makamis? 1, 2, 3, go. Sure. Guilty? Naman na. Ano ko ni mo mamis? Ano lang? Dili ko ni mo mamis. Mamis, pero mas ikaw man dito mas grabe dyan makamis. Next. Who's most likely to be a heartbreaker? Ano si heartbreaker? Yung kanang heartbreaker. Kanang feeling mo kanang reason nga no. Kinsa ang reason nga mo mag-break, right? Kinsa ang most likely? Ikaw. Ngano ako? Ay, Kasi ka pride. Okay. Pride. Okay. Sula ko ginabuhat mali. May mong mali. As yung kay kag pride. Sige, ako na lang, guys. Ito. As yung kay kag pride. Mag-away. Mag-away na dito sa vlog. Dili, slight lang. Who's most likely to be protective? To be protective. Given naman. Anak. Ay, obvious. Nga ka, protective dahil ka. Dili man Oo, to protective man jud ang mga uyab na lalaki. Ay, mga lalaki siguro dun. Sa ilang uyab. Di good Or lang. ako lang dun siguro. In what way? Kanang sa mga madaming, basta mahirap i-explain. Dili Sa lang dyan siya madaming bagay. Dili lang dyan siya protective. Buot-buot. Protective na lang. Buot-buot. Okay, next. Mahirap pala mag-vlog Ang mahirap mag- Tagalog, no? No, Tagalog, para maintindihan nila. Kasi ganito. Who's most likely to be childish? 1, 2, okay. 3, go. Dili na jud malalis. Ikaw jud, sorry. Uy, childish man tanduha. Ano Childish good ni. Ano ginatuyo jud mo ang questions tanan mo ikaw jud ang gusto jud ka mabasa. Dili. Paggawa ko good nito, kaya akala ko good ikaw ang mas mabasa. Kaya gigawa ko to. Childish ka man din. Dapat both. Dapat sabay. Babe, ang sarap mo mabasa. Last question. Okay, so for our last question, who's most likely to get annoyed? 1, 2, 3. Gituyo jud dito. Ay, wala. Wait. Last naman. Ayun na ba? Dali lang siya magalit, guys. Like, Ikaw, suko na ko. Ano ako? Nabasa ako. ngayon, annoyed na siya kasi hindi siya masaya sa vlog ko. Okay. So, that's it. Thank you for watching and have a good day. So, thank you guys for watching. Ayun yan, nakawala na ito. Hindi pa ako sanay maging vlogger, guys. Doon. Kumana, oy, balik-balik naman ka. Okay, so that's it for our vlog. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed our video. Comment down below kung ano pa yung mga pwede namin challenges na gawin. And kung gusto niyo pa siyang isama sa vlog ko. Pero sobrang ayaw niya na. Again, thank you so much for watching. I love you all. Mwah!